Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublay phi baro kini gilong ki khubor bam tagasni. Kakun hinyo trap National Awakening Movement knam lingba usamla Eric Swear u President ka State Youth Wing. Menta kasngi ka khatlai turik unai wing arhajar arpsau ula penpau bakum kaseng ka bajubut din ya katei ka jaka R&R Colony ka don ya ka jingsngau artatien ban ong ba ka R&R Colony kala hapura hapo ka jingpet bat ka jingsin shnong jong ka dorbar shnong rinja. Kabapelong ya kaseng bantarai kumni namar hadu kini kisngi kita ki signboard badan hakeleng jong kate ka jaka dang tho bat kedo bed R&R Colony. Habaya day bat kaniru na kaseng kila de pak shithi syaka dorbar shnong renja bat ai kopiru syaka KHADC na kabenta ban pendam bat bujlino syaka kerteng them renja. Kabalong ka kerteng tenrai khasi bat balapen scam da ka KHADC. Henry kabas ngosi kalong bahadu kini kisngi kaseng kam syam layo juba ne yo I bagita ki signboard bakin pendam bat bujli syaka them renja. Loong ru kate ka R&R Colony kade ka 6 scheduled area bat ka hap ru hapo uput usam bat jingsen shar jong ke hima melim. Bat kumban shipin kan mau haus nem arhajar kat kendai na kaliang ke hima melim kaladep kentum ya kate ka R&R Colony hapo ka jingpet bat jingsen shar jong ka dorbar shnong renja. Bat ya kene ka jakaru la jer kerteng temai da ka dong them renja bat lapen scam ru da ka KHADC. Kumta halor kene keseng ka banjur ba ka R&R Colony ka dayben ban hap hapo ka jingsen shar jong ka dorbar shnong renja. Kumta keseng ha kini kisngi kan salit sya KHADC ban kendu ya UEM ba daypet ya ka ilaka ban panjing syai yo ka don ka A shilinden. Ha kajuk ka poru kaseng kala penpau bakan sadawa jur na kibor sorkar habaya day bat ki epic bayo sernon na ka society day ban pendam no namar kilong bean. Hi barka the ka argoni ka banitip syai kum ka refugee colony kum kaseng hi nakapor ka jibudin habay day ba ka te jaka but basi ru banong ba kum kaseng hi ngiden I artin banong ba ka te ka argoni kala hapura hapo ka jingpet pajik sensas nong jong ka darbas nong renja ka e pelong hi banong ya kani nama ba haduk ni kisni bangya iti na ka te jaka ngiden isa bet ya kiju kisaibut ki bawa hakeleng jong ka te jaka ki bala tho bat kedobet argoni umka them renja but pada hari ini bakani ru na kalian I ba Thomas Pasa I badai ru I wakil presiden CEC jungi ila tho bat ai rashti syaka dorbar shnong renja bat ai kopi ru syaka KGC ban kerpat lem ba de ban pendam no I kita ki kerteng ki bala tho sangur argoni bat hajka juga ban bujli no da kerteng them renja badai kerteng terai khasi kumbala paskam da kaisi kena bangilat na kanu ka jistu bakla but Andre ko si benong pat hadu kini kiski nim sim na yo kanu kunu juba ni ban I ba kita kisebut ila pendam di kun kaseng hi ni krenshai ba kedai ka arkoni kedai ka 6 schedule area but kadang hap po usam ba jing sin sha jong ka hima melim but ban puskuma biang ru ba hausnya arja khandai na kaliang kahima melim kala ada kuntut ia ketika arkoni hapo kejingpet bajik sensasnong jongka dorbasnong renja bad ya ketika arkoni la jer mai da kedong them renja bad ya kani la paskam da ka KGC di lor kani ni banjur ba ketika arkoni kedai pandai bet hapo kejingpet bajik sensasnong jongka dorbasnong renja di kota na kaliang keseng hakini kiasni ni selik biang sya KGC ban budin habide bakani ban kendu ya wi amilaka kena ban yo ji syai yo kedan ke shalandan di nol kataru keseng kan sa dawajur habide bat kita ki epek ki bayo sernot na kita ki save time remas nong ka kupor di kumta na kalian keseng sa dawa memar jur ba ikini ki epek ki bayo sernot na ketika society de ban pendam no nomor kilong bi ai tunggu